Ki pulit ka riboy district hak sing sajan ke baladam ki layo ban kem ya pulit trong ka asam botmu ban le pichat e knaret man ka apnyu trek unai lar hak we kishnong ka bah apo ka blok tu ni upulit asam ukur tang uprojen lang tangsa trong ka itin APBN lumding bar ka ching toket menta kalaya chakmat pat kat kum ka ejar ukpa ni kna blamudoi hanong po police station la kena ba ni upulit asam wala penbiet ya ini kena bat ulu penlau ru ya kicang henry hakum ketika por lalap no da kibriu kibla pelat ya ini kena bat ban bat ya uni upulit henry laong ba uni upulit asam ulo yo ban pet kerat no na kate kecaka mar kipulit kila rich stop case ya kene kacing cia anong po women's police station kat kum ka case number 45 bracket 8 2025 hapo ke kendon 3 bracket A/4/5 bracket A bracket 4 bracket M/6 18 hapo jong ka pokso a ki pulit ka riboy kilapa e kan hon hakate hi kasngi shalom ding asam balayo ban kem yo ni pulit ka asam hakate hi ka juk kasngi ya uni urunar lawan ketno shinong po man hakate hi ka janmin ka ching toket menta kalaya chakmat bala pentip basyan an sa pendap no ya ka chachij persya ya ni upulit ubale ya ka te kamrunar USP upentip bakatnan kan sa pendap no syachat klam ka ching penslam hikam hakabai de bakaching ai song ching rap kat kum ka an ya ni khna da ka sarkar chela ul ai kublai ru ya ki ufasar ka sarkar mikhalaya bat kum chu ru jong ka asam namar ka ching sim khia ban ya rap lam hakabai de bat kan ka kam